Aadhaar card chung changa kan hriat nge turle enge Aadhaar card hi nia ti zona te phokan nei ve me thaya ke mani a pho khanin enge tangkai na khateng jong kha engma shelo khanin kan lo mang ve to thina Aadhaar card hlaw pol kan om thin kha ati kan ni tiro chen khat chuan in voin ni thleng in Aadhaar card te pon la hlawan nei lawa chu mai pi lama Christianity nen ai me lo thina rilu te phokan nei thina chuan in sakol number zaruk somruk paruk nena ingkung kai anga te khanin kan ngai thina mi zo te hianin amai ro chu kha chu enge khatik anga enge angai na chan kha ka chong lawa ka thian te a po Aadhaar card law khating khan oma tuna hinan nei to le to lo ka shelawa khating ngai khanin Aadhaar card an lo wang khanin lekha thleng khanin an zir sun zom lupa khating khanin an ma ni live kha Aadhaar card an lo wang khanin sa khona pui thuna kan lu thu lu tu ka wang khanin Aadhaar card te khating khanin kan lau thina enge ngai tan chu ka shelawa wan theng khat chu itu nuwa Aadhaar card siam le ta te khating po kha soi tu ka sheve nuala khating ang kha apoi khating ya ke ma po enge chan chu ka chong lawa engang ru ngem po ka chong lawa chu wang chen tun tu kan video hian zan eng ka ri ro hian hemi Aadhaar card chung chang hi ka ri ro en om tap maya ma za la tang pin ka ri ro ma chu wang chuan ron share chu hi thain ka share a ni ti chuan so na om thei pa da chuan Aadhaar card hi enge ni chuan in Aadhaar card chu 12 digit som pani nei number khania ke ma ni min represent tu kan identity le kan address proof khating ang kha ai ani meyang chu kan thek thiam thei dan tu ranga chuan in government program ani a India ram mi pui ta tan ani a foreigner how ram dang mi kan thi te po India ram chunga kum kha chunga khan niza somriat patni anan om ting to khanin Aadhaar card nei na chance khan ne ya ani ziak lu ve thei bok ani Aadhaar card kan siam re ren pon kan fingerprint an lak thin kha chon Aadhaar card hi 2009 khanin Prime Minister Mohammed Singh Khanin Ministry of Electronics and Information and Technology moya khanin India rama khanin allowance da chon in January sang hi som hi pathum khami chinanga khanin 139.9 crore khanin Aadhaar card India rama kan nei to ne in Aadhaar card hi digital lamthil internet khovel lamthil ani a tam tak chuan in kan hre thiam lawa digital khovel anga chuan in i tunge kan ni ti hi hre thiam be ngaya nakin lokanga tunlai phe chon ama kha chon thingbul be nama tangin computer ai sa kan lo chawa tuna AI ai sa in to AI chunge kan thi chon artificial intelligence khating ai sa khanin kan om to chu wang chuan in engkim hi online vek khating khan nakin loka aron thleng do na online vek engkim kan ti do na tuna po internet khovel anga internet tel lo chuan in engma kan ti lei thei to lo hi ti chuan in nakin loka digital kan lu do na chumi ta na keima ni min represent tu khani a poimo emema eng tin nge ataka i vocal kher ngai lo khani Aadhaar card number pang tang khan tunge ini a khoi huna nge chen ti song kha sarkar he min thei do na ni en ru na ang te bu fai mi dang chang ai han lak sang nang chi te le ration khu thei lawang chi te chang ai han lak sang chi te hi khatiang song kha thil thleng om thin kha i chuan 2009 Aadhaar card anon launch nu khan India rama Aadhaar card kanon mangchan ta sarkar scheme anga te le thil dang anga te hei ton tur neu anga te Aadhaar card anga thin kha adong tu tur ngei nan dong MT te khatiang song proof nan te India ram chung mi ngei ani MT te khatiang song anga khani na tangkai thei ome khati rual chuan in pen card om le a digital khovel ani a pen card chuan enge represent kan ti chuan permanent account number ani a digital a keima ani ai poisa kan man theina tur le kan poisa a chet ver theina na keima ani transaction om theina na pen card om tareng khani a bank account ni hondon ni ani emo thil dang tam tak anga finance chung chang thil anga te internet anga te stock exchange anga te company share te ilei dona khatinga finance thil ang reng anga khachoni pen card anga zer to ta ani machine te digital kan lutop thelo ni tero internet kan lutop thelo ni tero i khating vela fal tak khanin keima ani min represent to tan pen card khania sumle pai digital kan man theina le khating anga kan voti ve thei na atan khanin pen card kha angai ta chu wang chuan in pen card kan la nei lo ani chuan in kan nei nge tu ania keima ani kan transaction kan poisa chevel ko la kha pen card mang khanin kan en le theya ti chuan tu la anga phei chuan in business lian tak khoi ten tam to emma chuan tax te po an kat ve thina ni takin loka digital kan lu tak hunanga phei chuan in pen card te lo chuan internet khovel anga
poi sa kha imang lei thei don lo ni chu imang thei lo mai thea imang lei thei don lo ni chu chu khatiang khanin soi jok tang chong khatiang thok khanin Aadhaar card po digital la keima ni I o ding tu ni a kan identity ni a o ID card ang thok khanin keima ni min represent tu ni a Aadhaar card mang khan khami number mang khanin thil tam tak kan hi theya amara chu Aadhaar card inei lo ni kha chuan no thil tam tak anga tun lai chuan athi thei to lo hi chu wang chuan vo lo ngot tur ni lo a an vo lau ngot thei lo a khove la thang ve zela technology in amamo a chu wang chuan in em ani machine tel lo chuan internet po man tak turang in man tak lo a khati ang thau khanin internet a keima ni i kan chat vel theina na tan te an Aadhaar number kan nei ni kha chuan in he hi tu nge ni a khoya cheng nge ani ti kha o sam tak khanin kan chui chok thei don ani Aadhaar card kan nei lo ni chuan thil tam tak anga khanin kan chan tu kha kan chan do na nge chan kan ti ni chuan Aadhaar card kan nei lo ni kha chuan India khole tui zinga kan te lo ti na sensa sanga te in cher pu yanga te Aadhaar card nei za da tang ten tun lai chuan an cher to a ataka vokala vo cher thap thap ang ni to lo khanin India ram chunga hian Aadhaar card nei engza nge om ti atang khanin thileng kim kha ol samjok ni digital olanga chuan internet khovel anga chuan in khatiang mang khanin thil information kha kan se thei zung do na ni Aadhaar card lau pol ho khan lo lau to lo ula in la nei lo ani chuan in lo siam vat ula in nei ma kha chuan in India chiar pui zinga India khole tui thami zinga khan chiar tel in ni lawa i sarkar atanga scheme rong kalang te ration bu fai theng khanin in chan tu kha tel ve don lo ani Christian kan nia pathian chu kan riga mi siam tu chu ama po nia chu ti rual chon he khovela khan oma he kan dam lai nge hianin thil tam tak he khovela hian kan ma mo ve ni technology te aron thang ve zela i tu ma a kan pi le pu hun a khating anga kan ngai da na ngot le kan kal da na ngot khanin khovel hi kal thei to lawa khovel tun lai khovel pe chu advance to ni chu wang chuan in i Aadhaar card khating lo khanin enge om si om enge kan nu na thin chuan technology a thanga machine to kan thang tur ne machine a than rualin til tam tak poron chok don a chok to bokal ron chok zel don ka dang tam tak te polaron chok don na nakin anga te chuanin mit no te thalak ang chi te kan lau ngot theilawa changka na ni a amai ro chu bible a soilo hi chu athleng don tho tho a eng ti jong pon lau po ni la athleng don tho tho chu chenga kan votan theilo le kan control theilo thilania bible a soilo chu engang pon le bo sei pon ni la athleng don tho tho Aadhaar card le I phone number le I pen card kha engkim kha aing link vector ani a kha poimo emema Aadhaar card siam na rate to phone number man se to si lo ti ngai na se si lo kha tiang jong ho khanin Aadhaar enrollment center a kan kalanga fingerprint mangin kan phone number man lai ngai anung lai ngai kha kan update theya nakina te OTP kan phone number nen ain thun zom to nu kha chuanin thil tam tak nga OTP don na te khanin apoi mo do na wang khanin I phone number man I se to lo ni chuan Aadhaar enrollment center a khan kan kal anga kan ho siam thavek don ni